ñuqataqa 40 años kanqa. Chay urasmi shuk licenciada Rosa Flores nishka licenciadami Utacachimanta amuka Juan Ayala karka. Paykunami visita formadoras tanajikuna may pakahushpa rurankarkanchik ñuka chay purirka chayrasmi chay shuk unku tiyarka. Kikinkunaka bajo un mismo soltamio rikunahupankichik. Bienvenidos amigos, amigas nuevamente a su programa La Tulpa. Hoy vamos a conversar con mamá Virginia Huelapuro sobre lo que es el cuidado posparto, el encadenamiento. Mama, imanasta kapanchi alillisamos kakapi. Allichikta charipachunchik. Mama, mayjan llaqtaku manata shampanki masna watata charipanki. Chayupika ñuka comunidad Huelapurmanta kapani Virginia Huelapuro. Y shinallata ñuka charipani 77 años wata. Como pastera mama layoka ña masna wataku manata chasna llankaspa shampanki. Ñuka chunga chusku watata charimi kallarishka kapani. Chayukunataka piwanda astawan yachahuparkanki ña chasna ñankuta katingapaka. Ñuka mamita nanachishpa fiestama rishpa fiestamanta shamushpa ñukata mandawarka pasterapaman richu. Pastera mama ñukata yachachirka. Pastera unkushka Navalejopash karka. Kashpami mamawan ñukata mandarka. Wawawan ña llukshimuhupika hayka kay findu kashna finduwanka kashna umaku shamuhupika umakumanta hapishpa ñapi ña uma libre kakpika ñapi primero pichachi shimikunta pichachi ama babasukuna ikuchun nika ñapi utapish ña limpio kachun. Chayrasmantami ñuka mamitata atendishpaka hushpa yachapurka. Y ña chasna ñankupi shamushpa ña kay asociación pakarichik warmikunawanka imashata tuparipankichik. Ñukataka 40 años kanqa. Chay urasmi shuk licenciada Rosa Flores nishka licenciadami Utacachimantami amuka Juan Ayala karka. Paykunami visita formadoras tanajikuna may pakahushpa rurankarkanchik ñuka chay purirka chayrasmi chay shuk unku tiyarka. Chaytami ñukaka curioso aydankapak rirkani. Chaymi chay ama Juan Ayala rikushpa yachankichu niwarka 26 años kashkash shina yachakujurkani nishpa villakpika haku ashtawan yachajunki nirka. Chay paymi pusharka Rumipambaman. Rumipambapi shina shuk mamakuna tishkarka. Paykuna rikuchiwarka shina yachachirka. Chaymanta ña kutin Chile wasiman pusharka. Chayka shuk killapi kutin shuk killapi shina. Chaymantami ña shuk 17 años 8 años shinapi hampi wasiman formarka. Kay Otavalopi yachayka. Chayka ñuka Otavaloman shamurkani. Shina asha purishpa shina yachakushka kapani. Kikinba wasikupillata, kikinba comunidadpillata chasna warmikunata rikushpa pakta kapashkanki, ¿no es cierto? Tukuylla astawan comunidadpi nishpaka astawanka comunidadpichu ali kapan o hospitalpichu ali kapan. Comunidadpika ayudana ministerishka shina wakinkunaka pugrizawkuna hospitalman narita ushan pasajipapish illanchimi nin. Chayka ñukanchik chaypi ayudashkanchik. Ni cobraytapish mana cobrashkanchu. Voluntario karankashka ishka sukrikuta, sukri tiempokunapi ishka sukrikuta chay ñukapak kushikuy kari. Ñuka kullki illay kawsari. Unkushka hipawka imashta cuidarina kapan warmikunaka. Hampi yakuta rurashpaka ayudarin kutin propio kusakunallata mandashkanchik mikunakutaka aliwita yanushpa karachu. Kutin lichikuyman natiyakpika mutiyapi uta yanuchu. Natiyakpika ñuka mutiyapi uta apankariani.
Mamagu ashagutanachu kaypi rikunakpanchi imagupata estaba ministiri kapan ña hipa ña warmi o ña ungushka hipawka. Kaykunaka ministeripanmi nacharini kunan apamishkata Vera chay Atelpa Verawan chayta masaguta rurashpa papel comerciowan hawallash churashpa shina besapi churashpa watachirin chay chumbikuwan ishkay chumbiwan watachirin shuk kashna ukuman shukta ashta hawalla hachakuwan churashpa pacha ali shinchi watankapak. Y kayka ima milmagukunata kapan. Llama milmagu kapan. Y imapish rikuna tianchu yurawa o yanawan ima diferenciapish tianchu chaykunata. Yana ashtawa alinin kunuklla, ashtawa kunuklla, yuraka flojolla nin, shina nin. Chayka chaymi yana milmaguwan shina payutapish shina aliguta shinashpa watachirinchik. Kutin pachawan alita pacha ajustashpa chay madrigutaka shinchikuta shina aysashpa aysachishpa hawaman. Na de golpeka na aysanachu kan alimanta aysachirin. Uyashkani nachu na encaderadota shinachun munan. Chasnaguta na shinapika imapash na ali kidapanchu o unguykuna ñawpama shamupanchu. Hipamami paykunallata sufrin. Imagutata sufrichik. Imagutapish wakinpika marcana shinchikunata rurana tiyan. Chayka na shinchita na rurayushan. Chay llashata marcapika madrika uray bajarin y nanay katin. Chaykapa. Y chasnakukunata ña hipama como hambiringapa munakpika imatata shinanakapa. Hipaman imashna pastuta atenderin chashnallata hipamangash nanaka. Chay nanay ña urayjumi kallariki. O sea ña watachina nina. Kutin ña chayros watan. Imashna viajiguta watachina na ungushka hipagu watarikpiman. Chayka shuk picha viajima aliguta watachinaka. Y chaygupipas ima mikunawkunatata ashtawan mikuna kapan. Chaypika suavilla mikunakuta mikuna yapa grantaka na mikuna chayka wawa mama chay ukuman amullakachu chay ukapa. Y chashllata ña ungushka hipawakuna imanga armanashchu kapan yaku chirikunawan kunu yakukunawan imashanta kapan chaykutaka ñakutin ñukanchika arrayankuta yanushpa kimsa semanakunapika armachishkani. Pero kunukshagua. Chay arrayan yakukunacha o shuk yakukunacha. Arrayan chamanal o arrayan shin kuti eucaliptokuna kapushkuna yapa hushti. Ima unguykunata ashtawa tiapan na hipama chashna cuidaripika. Na cuidaripika chili unguy hapin shina kurparirin ñukata hapirka sobre pasto chaykuna hapin. Y chasnakukunataka imashakuta hambirini chash sobre pasto. Chaytaka shuk pasterakunallata ushan watayta shina chaspichishpa kunuklla yakukunawan armachishpa shina. Y imatata nipanchik sobre pastotaka. Sobre pastoka yanga nanay shamushpaka yanga desmayachishpa ni mikuna nima nayalingachu. Ñukatami shinarka. Pero chaykunapaqa imashpata chasnayalin. Chayka ungushkalla hatarikpi chirikunama rikpi tamia hapikpi. Bueno, entonces en este momento vamos a hacer una demostración de lo que es el encaderado con las cositas que tenemos aquí. Acá ya tenemos nuestra paciente también. Vamos a ver una demostración de lo que realiza el encaderamiento luego de un parto. Lo que utiliza es la lana de oveja, la negra que decía que es un poco más calentita. Más caliente. Entonces esa es la labor que se realiza cuando se realiza un encaderamiento. Kayuta shina kunuklla ukapachun churagiripani kay bisaqa kashna pungirishka ukapan chaymi churagiripani shin. Pero primero madriguta rikunapa ñukanchita huyashpa charikun hawa pachapi kawsayta kawsakun Tayta Diospa shutikupi kay Tayta Diosmi ñukanchitaka ayudanki kaypi hambita
Taytikupa santo maquigumi takaripangan taytikumi cuidanki. Chaymanta taytikuma mingani, taytiku Dios cuidashka kapachun, taytiku Diospa maquigupi sakipani. Ñukawaga taytiku mandashkautalla shinapasha, pagui yayalla, pagui churilla, pagui Espíritu Santo, chayuta manishpa sakiripani. Chayuta nispachu siempre sakipanki golpi warmikunata. Ari. Tayta Diosta mañashpa. Tayta Diosta mañashpami sakinakapan. Chayka shinakuta watachipani. Chay madrigo chawpipi kachu, ishkandiladokuta shina kuychinakapan. Shina. Bueno, como estamos viendo, en este momento estamos con toda la vestimenta puesta, ¿no? Obviamente dentro de lo que es lo normal, se hace sin la vestimenta. Kay rato pirikunapanch, imagínate, encaderas sakpanacho, pero chay rato kunarka ima findo vamos illa mi yanga cuerpo yuchu piscinapan. Y chay kunapica de pronto mama chumbi ugnata churaripancho. Ari na shu chumbiguan kayman aparte watanakan. Na mama chumbitaqa na churashpa. Y chashna ña watariascauca tutendero chuyalpana o masta punjauta chashna ukidapan. Kayapa ñukallita rishpama paskana kani. Y tuta kunaima de pronto nishpaima chay watarigu paskarikpika ima shanata kapan. Chayka payllata alillakuta kutin hapirin, dinunga kusataytata mingashpa sakirin. Paskarikpi manga kuti akutachipanki nishpa. Shinakuta shinanchik. Chayka shina. Y chashnagu ña sakikpi ima yakugutapish upiachun nipankichu. Ari chayka sañura yakukuta upiachik. Ashtawan chayka sañura caldokuta karan. Sañurawan shina shuk pollo ima shuk dinu kashpaka chicharronkuta ima yanushpa. Y chaykutaka tuta ya librachu mikunakapan o tuta chaykutaka imaruwak mikunallaman kapan. Ya. Shinawan kapan. Chaykuta rikichipani. Chashnakutaka masna viajita shinana kapan ña aligu kidachun. Ali tukunkakama wakin según pero wakin munan 15 viajitas, wakin chuskuta, pichata, wakin ishkay viajita watashpa ña sakiwaylla ninlla. Mamagu imata shinipankiman kashna yuyaykuna, kashna yachaykuna ñukanchipa ama chingarichun y chashata como warmikunallata comunidad ukupillata ashtawa yanapashpa kapachun ama kayguna chingaripachu. Na casi wakinkunaka na munanpashka. Na yachankapak munan wakin munashpapash tiempota na charinchik nin. Chay tiempota charina ministerin kayta rurankapak kaypi yachakushpa purinkapaka. Chaykarinpash yarjaytapas sakishpa, tukuyta sakishpa, wawakunatapas sakishpa, kusatapash ima wakinmika tutalla yanuchurashpa ima shinan puririshka. Kayta yachakunamantaka ñukaka shina purishka kapan. Y kikinpa wasiukunapika pipish ashtawan chashna yachaykunawan katinakpanchu. Na tianchu. Y comunidad pillata ña chingajupan o chingajupan na tianchu. Pagi mamagu. Ña kaygu matiari paisa. Ashauta sirichul sakipashun ya. Bueno, vamos solo a despedirnos nosotros un momentito de aquí. Muchas gracias a todas las personas que nos están siguiendo en la señal de APAC TV. Recuerden, pues estamos con quienes son miembros de la asociación Pacarichi Warmicuna, que están atendiendo con medicina ancestral tradicional desde la medicina quichua en lo que es la calle Morales y Guayaquil,
frente a las piscinas Neptuno. Esto, la atención de lunes a sábado de 9 a 4 de la tarde. No se olviden visitar para que ustedes puedan atenderse las diferentes dolencias que tengan, cuidado del parto, también la limpia con el cuy, el espanto, la pasada del huevo, también lisiaduras, torceduras, también especialistas en nutrición, también en diferentes plantas medicinales. Yasami kayukunawan tukuchispa kanajupanchi, yupaychani panchi gulpi mashiyukunata, ñukanchita katiskamanda y kasna riksiskau, kasna ñukanchipa yuyayukunata, ñukanchipa Quichua yachayukunata kikinkunama riksichispa kanajupanchi, ñukamanda paginipani gulpi katiska mashiyukunata shuk punllawkama. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Harisa. Uyayayja.